Kukotisa n'wana loko a dyisiwa mikapu, aze a kula a kota ku dyala byo tiya. Na mina hosi ni va dyondzisile matsalwa ya wena, ku sungula eka timhaka to velekiwa ka hosi Yesu. Ivi loko va kulenyana ni va dyondzisa i ta ku dyoha na ku lulama, swa kahle na leswo biha. Ndzi fika eka timhaka ta nhlawutelo, kambe va ala ku hundzuka. Xivutiso hi ku ndzi endla yini? Karatele mahala hiku va yingisa leswi va lavaka ku twa swona ntsena. Vo tala va lava ku hloniphiwa no chaviwa hi leswi va nga na swona, kambe mintirho ya valandzula. Hi Sonta va hlamba, va ayina majasi na tisuti, va rivala ku ayina na timbilu ta vona. Vuoswi byi tinyike matimba hosi, va huwelela vito ra wena hi milomu ya vona, kambe hi matsolo va khintsamela swikwembu swo hava, va khintsamela valoyi na swifamona. Sodoma na Gomora yi vuyile hosi, va ala ku cinca. Xivutiso hi ku ndzi endla yini hosi? Mahala u va rhumele muxe leswaku a va humesa emunyameni wa Gibda, kambe swa fana hosi. I mabofu yo vona xinyame na le ku vonakaleni. U va rhumele Yohana, kambe va n'wi tsema namu. U va rhumele Stefani, kambe va n'wi khandla hi maribye. U rhume hosi Yesu, kambe va khoma va dlaya. Himpela va lo ala. Se mina